Hey, Yatutongwisa, hayi utongwisa, yatutongwisa. Uzama kokoti. lalela. Akusi guest house la. Hayi. Awukulala emuntu, awunathe umsebenzini. Ngithatha inephu, hayi kusingilele. Just nje ngizama kuphumuta lamehlo. Ucabanga ukuthi so vacation house la yini? Angikho ku vacation ngithi ngithatha inephu. Uyangiva mos? Inephu? Usinje kancane. Uyathi ukuthi nawungena nje bekungikhani ngicela ukucimeta kuvaleleliso leli. Maye ngitsini ngiyaphumula. Hamba usebenza ama-wine farm ngale Cape Town udonasa ama-wine. Lokhu Hayi ungakana phisi man kanti indzaba na kungena nje nokuvulwa umnyango 1 awukhokoti 2 sekufuna yilo kunye shem wena madam speaker. Yeah, Madam Speaker. It's a no for me. It's a no for me. You can unathi usizakwe vele usizakwe uyabona. It's a no. Ulala sebhedini ebelungu. Ulala nengubo yami. Ulala unathana letshwala ami ledurilo. Ebodi it's a no for you. Angiyavuma mara lento le unkosi mayingathi solo ukuthi ngiyivulele hayi yibi inkosi. Yibi lento ewona uyinatha kanjani yona le? Angeke. Thatha tshwala bakho angisanankinga nabo. Ngi right. Kwami lebe bengifuna nedi ukuthi thathela inephu kancane nje ngithi ngiyachaza angikho ku vacation nedi ngiyathi phumulela mara wena awunginike ithuli